O köçöttür, karagay, artça, tuya. İt pazardın janında dostlar. Assalamu alaikum bizning kanalдың görүүчүлөрү жана коноктору. Бүгүн 20 март 2022 yıl. Biz it pazarına geldik. İtтердин, küçükтердин бааларын билип беребиz. Доллар түштү. İtтердин баасы кандай болду экен? Assalamu alaikum аке. Сиздики? Кандай иштериңиз жакшыбы? Бул алабайбы? Жашы канча байке? Чоң. Бул энеси? Күчүгү сатылат. Küçüğü satılат eкен dostlar. Kança aylık küçüğü bayke? 3 ay, 5 günden 3 ay bolat eкен. Erkek mi? Erkek bu enesi? Enesi. Bu enesi eкен dostlar bunaki. Görüp atasızlar. Bir öyle var mı sizde? Kalan satılıp gitti. Yaxşı bağısı kança? 15 bin som. Bunaki. 15 bin som. Telefon nomeri aytabız mı bayke? Eğer aytsanız bolat. 707 10 95 30. Kaç жақта тұрасыз байке? Көкжар. Бішкек шары Көкжарда. Так. Мынаки küçüktөр сонун алабайбы? Бул эмне атасы энесиби? Ата энесиби. Булар сатылабы? Бул башканыкы. Так, канча küçük бар сенде? Общий 7. 7 erkek urgaçı? 4 erkek 3 urgaçı. 4 erkek 3 urgaçı. Kança aylıklar hem bular? Bular 3 ay болот. Эми 3 ay болуп атат экен досторумна. Бааларычы баалары? Баалары 7.000ден 14.000ге чейин. 7000'den 14.000 so'mga чейин. Ушунун ичиндегилер, Кайсылар 14.000'den? Могу 11.000. Бул 11.000, бул 14. Эмне үчүн 14.000 бул? Бул чоң атасына окшош. Каны жакшы, күчтүү. Баарынын эле каны күчтүү, бирок бул өзгөчө. Өзгөчө, жакшы. Телефон номер айтасыңбы? 0700 0700 26 25 25 03. Кайсы жерде турасың? Эгер Сокулук. Студенческийден. Сокулук студенческий айыл. Рахмат. Так, бул жерде алабай бар экен бирөө. Здравствуйте. Им сколько месяц? 3 месяца. 3 месяца, да? Прошу 12 тысяч. 12.000 сурайт экен. Документы все есть, да? Прививки. Все прививки, все документы. Мынакей. 12.000 сом сурайт. Это пол какой? Мальчик? Мальчик. Эркек экен. Телефон номер можете говорить? Контактный. 703 703 59 59 09 09 99. 99. Şu номерге байланышсаңыздар болот. Еще есть, да? Или вот почти? Дома есть еще какая-то. Үйдө бар экен. Так, бул жерде дагы бир эки күчүк турат. Азыр сурайбыз пародосын. Порода какая это? Это помесь. Помесь? Каникорса салабая. Салабаям каникорса дейт. Жигиттер мындай болуп тургула. Тиги смешанный экен. Им сколько месяц? 3. 3 айлык күчүктөр. 3 айлыктар. Цена какая? 3000 сом. 3000 сом экен. Телефон контактный будет сказать номер? Так, азыр башка жакта экен. Келинчеге ошол берет дейт. Бүтө туралы. Азыркы эле küçükтердин янында дагы ушул küçüктөр хозяйны бир экен. Алабай. Алабай, да? Им сколько месяцев? 4 месяца. 4 айлык мынакей. Пол какой? Кабель? Девочки. Ургач экен. Тот. Тоже девочка. Алда ургач экен аркынысы. Цена какая? 12. 12.000 сом. 12.000 сом. Тот тоже 12, да? Аркадагы 12.000 сом экен, достор. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Сиздер лайк басып туруңуздар. Мынакей küçüktөр. Сонун экен. Документы есть, да? Прививки все есть, да? Так, телефон номер бербейм дейт, ушул жерде эле сатамын дейт. Дальше кетебиз, достор. Мынакей алабайлар турат бул жерде. Алабайлар. Сколько им месяц? Мына 5-числода 3 айлык болуптур. Там 4 штук, да? Так, документтер менен, да. Документтер менен дейт, прививка болгон дейт. Цена какая? 12.000 сом. Ступка будет? Или? Разумных пределов. Будет номер сказать, контактный? 0551 0551 15 15 33 50. 33
51. Ушул номерге чалсаңыздар болот экен. Мынакей. Ургачылары да бар, эркектери да бар экен. Дома еще есть или вот это все? Есть, есть, да. Үйдө дагы бар экен, достор. Азыркы номерге байланышып чала берсеңиздер болот. Бул жерде да алабай турат, алабай көп экен, достор. 3 айлыктар экен. 3 айлык бүт ургач экен. Цена какая, брат? 10 тысяч. 10 000 сомдон. 10 000 сомдон сурайт. Номер телефона контактный. Будете сказать? 0,3 семерки, 97, Сейчас, 02, подождите. 99. Так, 0777 еще раз. 97, 02, 97 99. 02 99. Şu номерге байланышыңыздар, достор. Мынакей, Восточный европейский овчарка күчүктөр. Канча айлык бул? 2 айлык. 2 айлык. Эркекпи, ургачыбы? Мына карасы менен бул эркек, а бул сурач. Бул эркек экен. Мунусу ургач экен. Баасы канча эле? Эркегин 6 атабыз, ургачын 4 атабыз. Ургачы 4000, Чистокровный овчаркалар. эркеги 6000. Чистокровный овчаркалар дейт. Канча айлык деди? 2 айлык. 2 айлыктар экен. Достор. Телефон номерин айта бер. 0709 709 582 582 644. 644. Шул номерге байланышыңыздар болот.